Presiden Donald Trump hakas nginingkong ulong bakari Amerika kalajan pendep ya ka jingete khayi pateng batka India kaban peniar ya ka jingede hakayo kakot batka jingeda ban kentiu ya ka jingshalan boarding jengka Amerika syabari batban penselur ya ki jingbei tengka haki benta bak kongsan utrom ulakren ya ka te ka jingkren haka jingelang bamsmai jong usar jogor kum unong mikmat bat thamai chung ka US sya India bat kum unong mikmat bak kerpang chung ka South bat Central Asia ngidang yate bat ka India ka pherba nakabang iladon menta kim iit yanga hre kin iit biang yanga ngidang yo ya ka jingyate ka bahok kidai kinong ya kren kibat tibit pa kumta Sergio pinhapan pejnya iya kata ngatharai bangilajan ban yate kabab hatam nak benta baro laong utrom ulak kedoro baka khajna halor ki marbawan na India kala bansya penduna no syen dak bakdo ya ka jing penhiar ka bajur jongka India haka jing thet umphriang na Russia hoit mentahi kidor kilong kiba heba hakari India namar ka umphriang Russia bat kilas sange no ban pentrekam ya ka umphriang Russia la penduna ya ka hoit ngin sa penhiar ya kidor hakawai kapor ngin sa penhiar yaki ula benra biang usar jogor ubala syak penbansmai da vice president J.D. Vance hapo ka Oval Office hakani ka jingpun ko borom lawan banya simbenta daki officer bak kongsan kibak kentup yo sembut menteri ketenat platengka Scott Bessent ka attorney general ka Pam Bondi bat ka US attorney nakabenta ka District of Columbia ka jinini pairo utrom ulayaro ya ka India kum kawe nakiri kibala rimtam haka perthai batkari kabahetam haka perthai kabadon palat wei pensan billion wood kibriu ulap penpau ya ka jingshania baugor un penklan ya ka jingetrei kabatmu hapdeng ka India bat ka Amerika dakabakdo ngidon ka jingedai kabah pela bat menteri rembadu kari India kata Narendra Modi bat Sergio uladep ban penbahaya kata namar ba ulayalong perlok bat menteri rembadu kari India.